počinje jutarnja šizofrenija. Crnogorski uranak na F radiju. Good morning, lady. Radnim danima od 7 do 9 časova. Moj vam je savjet da najpre popijete kafu, pa da se onda objasnite. Dobro jutro vam žele Marko. To sam ja. I Sonja. To sam ja. Jeli, gde je stanovnik? Dobro jutro. Dobro jutro. Samo polako. Ne smijemo vikat. Nećemo mi sad nešto ni dužit. Ne, nećemo. To lagano. Dobro jutro. Laganica. Jeste. Dobro jutro. Biće ovo jedan lijep dan. Div. Razvedrilo se. Jeste, bit će danas divno. Za malo nismo proklijali ovih zadnjih 2-3 dana od velike kiše i vlage, ali dobro, mislim, 7 je sati 25 minuta, molim vas, bez neke vike, buke, ja bi vam bila veoma zahvalna, ja kažem slušalcima, ne znam. Nemojte da lupate kad Mirni su. Mirni su i treba da budu mirni. Ne mogu, oni još se nisu ni podizali. Da, ma nije meni zbog njih, meni je zbog tebe. Ja neću da sad stvaramo neku buku. To razumiješ, znaš koliki je dan, čoveč. Imamo mi sve ćemo da stignemo. Hvala, to sam od ove govori. Jeste. Koliki je dan, čemu bre ljudi? Žurba, trka. Ustajanje. Jeste, tačno. Se naspavam. A kako si mi ti? Pa dobro, fino. Evo ja, sanjala sam, čovječe, nešto ne mogu da sjetim, nema šanse. Šta je? Pa ne mogu da sjetim. Nisam to. Kakav je mali bezobrazan, pa ovo na svijet nema, čovječe. Nemoj bre tako rano odmah da počneš sa nekom teškom pričom. To nije, možemo sad u 7:30. To ćemo posle. Nema. Negde oko noćas. Jes, tamo u večernjim satima, pa da. Jesi ti nešto sanjao? Ne. Nisam. Ne. Ja već jako dugo, to se ne sanja, to se radi. To se radi, kako kaže Ekrem Jevrić, to se radi, to se ne sanja. Ako to sanjaš, onda nije dobro. Nije dobro. Onda je tu jedan ozbiljan poremećaj. Tačno, ozbiljan poremećaj. Sad pazi, pošto se razvedrilo, da, i ja obično tako ujutru uvijek nešto vidim. Za čudo veliko. Na trafici. Jer ja moram da prođem pored trafike, shvataš, znači nema teoretske šanse da nađem neki drugi put, da idem na posao pored trafike, hoćeš, nećeš, ja moram. Da. I sad mi nije jedna stvar jasna. Ovako se razvedrilo, znači već si vidjelo uveliko, tamo negdje ispred 7, svi nose kišobrane. Plaše se sad ljudi. Čega bre? Pljuska? To dođe zima i pa pljuska. Ja sam mislila da je to zbog stylinga, razumiješ? Ne Bogu, neka kap udari u glavu. Pa ovo je iz vedra neba. Za ceo život. Pa gdje će bre iz vedra neba je? To se za čas na oblaču. Pa znam, mislim, može to da dođe do neke promjene u 2-3 minuta, ali mislim, stvarno... Uvati me neki kašalj. Jeste, a da mi napravimo jednu malu pauzicu, dosta smo bre pričali, mislim. Mnogo, čovječe. Čekaj, sad ću ti... 3 minuta, znaš ti šta je 3 minuta? Za 3 minuta sad možeš da stigneš... Vidi. Sad u ovo vreme 3 minuta to je večnost. Jeste. Mi predlažemo jednu muzičku pauzu, pa ćemo se vratiti za nekih 3 minuta. Sat vremena. Bravo, sat, ja mislim da... U stvari, odjavit ćemo se. Bravo, jeste. Možda mi danas ne bi trebali ništa ni da pričamo. Šta misliš ti? Evo, čovjek voli u cih zore. Voli? Je normalno? Spava li on?
radi taj Vrati čovjek? se bre u krevet, Aj spavaj nam bar, čoveče. ne znam, ne moraš govoriti ni ko, ni šta, ni, znači ništa, nego Ljudi, samo nam objasni kako ti funkcionišeš. Da, zamisli čim otvoriš oči da kažeš volim te. Niko on voli čovjek. A? Ja mislim da ovo je jedna ozbiljna dijagnoza kolega i da je ovo jedan ozbiljan slučaj. Ne, ja sad ozbiljno i razmišljam o tome A, koliko svesti, on voli koliko on kad voli. već toliko vremena. tač. Znači, ja Nije mislim... bitno doba dana, noći, to poruka mora da stigne. Da, ali je pazi, da smo se mi najavili u 5 jutros, on bi opet poslao poruku i rekao... Pa zato me zanima kako funkcioniš. Ne znam čoveče, upravo s tim možda ni ne spava uopšte, on po cijelu noć voli. A možda on samo budan voli. A kad spava? Ne voli. Mislim, možda ne zna da voli, možda on voli, ali ne zna. Ali ne voli. Pa da. I onda ne može da spava. Ne može. I onda čim otvori Poremećaj oči, ličnosti. umjesto dobro jutro on kaže volim te. To mislim da treba se pozabavimo ovim problemom. Treba. Treba da... Jel ima on knjižicu zdravstvenu? Čekaj, osjećam da stiže nešto, aha, jel on? Ne, nije, ovo je neko drugi. A on se neće više javiti. Neće se on više ka... Maja, Ko je Maja? vid Maje. Jezu, Boga ti, Maja. Eve, Maja se... Najavio si ti. Majo, aj čekamo te na kafi. Ajde Majo, dođi, stvarno, vakat je više. A što si ti digla? Ovako rano. Aj, što smo se mi digli? Da, što si ti digla? Što se ti, Majo, digla ovako Vidiš rano? da ime, vidi, Što je ova između svakih tačkica? slova tačkice. Možda To je Maja- Što se digla rano. Možda Maja, mi ovo ne treba da kažemo Maja. Nego je to više ljudi. Više ljudi. Jeste, to su samo ono početna Možda slova. ovo Maji, cijela familija Njihova Majina. imena. Može Moguće. biti, ovo je mama, tata, brat i sestra, vjerojatno. Možda i baba i komšinica, ja ne znam. Majo, što stalo ove tačke između? To je fora neka Maja, da? Fora neka, da. Ajde, Majo, odmah da kažeš, Bezobrazna gdje ćeš Maja. ovako rano? Šta je ovo? Ko je? Aha, ovo Nela, evo Nela. Nela Zdravo, stigla. Nela. Kako si mi? Nela je od 5 i nešto na nogama, čoveče, kakav Nela, a radnik. Nela, aj nam ti reci zašto ti... I šta radiš to kad si sad na Skype-u? Jes, kako radiš? Je li Kako ti radiš u radiju pa provjeravaš Evo, vidiš kako ko je se on- uključio i tako dalje? Ona i o tebi vodi računa, kaže, tiho, Soki, nemoj da probudiš Marka. Tiho, Nela. Tiho. Zato nećemo da Tiho. čujemo više ništa do kraja. Jutro, Marko još spava, dana, nanaj, na. A sada predlažemo jednu pauzu. Tek uvijek kažem, pravom trenutku ono što treba. Jesi primijetio? Yes. Izvolite, maestro, zasvirajte nam nešto. Ne mogu ti pomoć ove noći. Uspavaj ga još malo, aj. Ne mogu ti pomoć ovog jutra. Sad da kažemo ljudima, ako hoće da nam nešto jave, Aha, mogu naravno. mogu, nemojte se Slobodno. ustručavaju, slobodno, nemoj se Izvolite. stidite, 69205-405, to je broj telefona za vaše poruke i nemojte ljudi nositi kišobran, danas ne treba vam pomogu. Sad stvarno idemo na pauzu. Jer to više neću biti ja. Umrijeću na tuđim rukama, sanjajuć miris tvog plavog vojka. Kaja, ove noći Kaja, sklopi oči Kaja, ne čekaj, ne ti. Kaja, ove noći Kaja, sklopi oči, neću ti se vratiti.
ove noći, jer ne mogu protiv srca svog, jer ne mogu skriti svoju bol. Uzalud ovaj put, sve je gotovo. Ne vjeruj da spominjem te često, da se tajno molim za tebe, stražarim kraj tvoje ulice, da uz rum gubim um i tiho nestajem. Kaja, ove noći Kaja, sklopi oči Kaja, ne čekaj me ti. Kaja, ove noći Kaja, sklopi oči, neću ti se vratiti. Jezdim od pučinama fara na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta samo ti. I samo bol, 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 bol. Kaja, ove noći Kaja, sklopi oči Kaja, ne čekaj me ti. Kaja, ove noći Kaja, sklopi oči, neću ti se vratiti. Kaja ćeš se Kaja, ove noći Kaja, sklopi oči Kaja, ne čekaj me ti. Kaja, ove noći Kaja, sklopi oči, neću ti se vratiti. Ej, noći imaš li stanice u ovom vozu od snova, ili opet voziš do granice mog bola? Znam da joj ništa moje ne treba, a ipak sve joj dajem. Otkad je nemam, nit putujem, nit stajem. Gdje ljubim, sve sušim, gdje sanjam, tu ne svanem, da taknem, sve rušim, ona još drži moj svet, da ne padne. Hej, da me malo hoće, pa da mi dođe, ko nekad nezvana. Hej, ne vidiš šta rađe, gdje usne slađe, od prvih dešanja. Hej, da me malo hoće, pa da me dođe, što boli odavno. Hej, da je vidim samo za dobre dane, da nazdravimo i zapevamo. Znam da joj ništa moje ne treba, a ipak sve joj dajem. Otkad je nema, nit nestaje, nit traje. Gde ljubim, sve sušim, gde sanjam, tu ne svanem, gde taknem, sve rušim, ona još drži moj svijet, da ne padne. Hej, da me malo hoće, pa da mi dođe, ko nekad ne svana. Hej, ne bi ništa rađe,
Da. Neko čisti, neko priča, neko radi. Jeste, neko Neko čisti. ne zna šta će od samog sebe. Znaš si, probudiš se rano, onako odjednom i ne znaš šta ćeš. Znaš kakav je to problem? Veliki problem. Veliki problem, ogroman problem. Nego pazi, mi... Viđenje je super, ali ne razumem, ima znači toliko radnika i sve. I radi. I opet ustaje ovoliko rano. Može bar još jednu sat vremena da Ne produži. može, brale, ne može, to je Švedska. Švedska? Ne može. Ne može. Tamo ti sve drugačije To bi razumio funkcionira. da ide da otvara te ustanove, ali ne otvara. Ma, samo na kratko, aha, dobro, evo slušaj, kaže ona, sad neće pisati neko vrijeme, ali nas sluša. Slušaj. I treba da nas slušaš. Jel da? Slušaj, jeste, budi dobra. Maki, moramo da čestitamo, da uputimo jednu čestitku, pa bi te ja ovako zamolila ti, ali ono, mislim, nekako si mi baš adekvatan za to. Kako bre, kome, Sokolima? Fudbal, utakmica, ovo ono, jedan gol, razumiješ? To, Ukrajina, drž, samo gledaj. jedan gol. Jedan, ali zatreslo, brale, zatreslo žestoko. Čestitamo, bravo. Ajde, neka je sa srećom. Dobro je to. Ali dobro, neću, okej, vaš. Ne, može sad da se viče, može. Može sad, evo, u bre sati 46 minuta, da. Dobro, čestito mi ovim našim fudbalerima, odlično su to odradili, Svaka čast. mi smo to i očekivali, jel tako? Yes. Mi smo Bar to jedan gol. Bar jedan. Imali su ovdje šansu za još jedan, ali dobro, namjerno to. Ne, jedan je dosta. Pazi, ovi su već bili tužni i u šoku, zamisli da je još i onaj penal prošao, onda bi stvarno već bilo premnogo. Ja iskreno ništa nisam očekivao. Nisi Ovo me očekivao, stvarno iznenadilo, nisam u toku, imao sam obaveze od juče i tako dalje. Znam ja da ti stalno radiš. Pa nisam uopšte ispratio to kako treba, ali nisam ni sumnjao da će oni to i bez mene da odrade kako treba. Jeste, ti si ipak koliko toliko ispratio, koliko ti vrijeme dozvoljavalo. Ne, ja sam srcem bio uz njih. Srcem junačkim. Osjetilo se to, osjetilo se. Na terenu. Svaki put tvoje emocije kad su bile Slao jake. sam im SMS poruke, podrio sam ih. Letjela je lopta, čoveče, od gola do gola. Normalno da leti, to je fudbal. Mora da leti, ne može da miruje. Onda samo leti po terenu. Ličilo više na odbojku, ali nego na... To ti je fudbal u stvari. Ona leti svuda. Od odbojke je nasto. A jel tako? Jeste. A to je... Setili su, kaže, zašto bi mi stalno rukama udarali ovu loptu kad možemo i nogama? Nogama. I onda leti lopta s jednog kraja terena A ima na drugi neki kraj sport terena. gdje se lopta udari i rukama i nogama? Ima. Kako se zove? Fudbal. Stvarno? Jeste. Nemoj da pričaš. A vidiš to, bre, nisam Ono znao. kad više ništa ne mogu i kad im dosadi, onda neko tamo udari namjerno rukom. Jeste, namjerno, da dođemo. se napravi neka situacija, kao, Super. znaš, ono sad mi onda reagujemo, a vidi ga rukom igra. Odlično. Nego, šta ti misliš o ovome što žene igraju u fudbal? Meni to je isto onako simpatično. A to mi je tako nešto... Nisi za to, jel? Ne. Ali dobre su, bre, uspješne su i popularno je to. Pa dobro, super je to, normalno. A šta misliš ti da mi osnujemo kad igraju fudbalski moraju klub biti F? uspešne. Fudbalski klub F? Jeste, ali je da bude mješovit. Tu uopšte ne bi bilo loše, samo što nemamo za fudbal neku baš ekipu. Nemoj čovječe, tako, kako, nemamo Žarka, vidim odmah kao golmana. Ja bi Žarka odmah Dobro, ti si već i danas imaš Jeste, šikle, ja sam imaju odlučila patike. da sad Bravo. jutarnji isključivo radim i da dolazim u patikama. Normalno jutarnja Jeste. gimnastika. Da, mi ćemo da slavimo sport u jutarnjim satima i mislim da je to jedna super ideja. Moraš počneš trenerke da nosiš. Hoću, mora da mi kupi F radio trenerku. Biće. Moramo da imamo opremu sportsku. Oprema komplet. A neću valjda da igram Sve sa za F radio, znojnicama, F znojnicama. Jeste. Sve. Steznike, pojaseve, štitnike, tako to sve, kompletna Sve. oprema. Mislim, I rolere.
Obavezno, bez njih ništa. Ovuda možemo da se Da. provozamo. Dobro, nego pazi, gledaš ti ono Preljubnici, dobra emisija, mnogo dobra emisija. Zamisli čoveče, ujutru kreneš na posao, živiš život sa nekim par godina, u vezi, u braku, nema veze, još te ne znaš bre, kakva tajna se krije, nisi u toku sa ničim i onda se pojavi Jeste. karamela. I onda se pojavi karamela koji ti potpuno promijeni život i otkrije sve laži u kojima si živio do tada. Vidi, Vidiš? takve emisije bi trebalo zabraniti. Misliš? Ne mislim, znam. A karamela je čovječe napravio na strašan posao, nemoj tako. Nije u redu da neko živi u lažima. Malo pre smo se složili, već nešto smo tako i gledali. Jesmo, dobro, on je to malo iskopirao. Malo više. Napravio neke izmjene. Originalno je. Jeste, što jeste. Ali sviđa mi se što je onako muževano, što je stvarno. Za tako nešto i moraš biti. Ne da mu leži ono, nego nije istina. Pogotovo, onako hrabar biti i uraditi tako nešto. Dođi ti karamelica na vrata. Gospođo, ovo je snimak od prvog dana. Onda se samo kukavac. Ima li on majke? Nema. Ima 2 majke. Ja mislim da je ovo posljedica neuspjelog abortusa, definitivno, čime onako sam nagrađen. Meni njega malo žao. To je samo Meni njega malo žao. A jeli, što su oni svi u crno? A to je opasno. Opasna boja, ono to. Opasna ekipa. Jedna odlika profesionalnosti, ozbiljnosti, jel to? Vjerojatno jeste. Onako s onim obezbeđenjem i to, pa mu niko ništa ne može. Da. Vidi, sve bi to bilo u redu da se to vjerojatno nije namešteno, znaš. 100% namešteno. Nema kakve, pa bar neko od onih ljudi i muževa onih bar bi mu nos razbio. Dobro, čekaj, prvo smo rekli Felix laže, nije skočio. Izmislio. Sad kažemo karamela. To ja nisam rekao. Dobro, to su rekli drugi. To smo vodili raspravu jučer, ali moj kolega nije uspio da me ubedi. Nije tebe, ali ubedio je druge. I mi smo sinoć imali reakcije, pa ne znam, ja sam počela da sumnjam. Jesam. Znači, treba te restartovati. Misliš? Imam li ja tu opciju? Svako ima. Dobro, pazi, rekli su Felix laže. Sad Preljubnici sve je namješteno. Ili ima bre išta na ovom svijetu da je tačno i da je istinito? Ne. Nema. Sve je laž. Ima, čekaj, evo ima, da vidimo. Sve laž. Ko, mi? Nije to istina, mi ne sedimo ovdje. Ne, ovo je sve snimljeno. Nismo mi, ovo je sve snimljen program i mi tačno to vino iščitamo i kažemo sve da bude onako realno i originalno za to jutro. Sve ćemo da nastavimo, samo da ovako Maju ja pozdravim. Obavezno. Šta radiš ti, gde radiš i tako to. Mislim, ne može samo da kažeš dođi na kafu, gde da dođem, vidi koliki grad. Evo kaže Žarko, on zna. Ti znaš. Slušaj, Žarko nam je kao Google, bre, on nema što ne zna. Žarko zna. Čekaj da vidim ovdje. Evo, ona kaže da Žarko zna. Nije rekla ništa ona još. Imao bi posla karamela, posla i kod nas dosta. Imao bi, živa istina, znači karamela bi ovdje čovječe morao da ostane ko zna koliko. Jeste, samo što ja mislim da bi prva emisija već propala. Koja? Zašto? Neko bi mu promenio lični opis. Pa dobro, pazi, niko te ne sili, niko te ne tjera. A ti se sam kao prijaviš za to. Da ti potpišeš, brale, fino, ugovor tamo, daš saglasnost da može da dođe fino kod tebe, ti postavi kameru u stanu, da može fino da prati tvog partnera i da uleti posle, jeli, tamo gdje ga zatekne, nađe, znači crno na bijelo, sve na licu mjesta, nema laži, nema prevare i molim lijepo, saglasnost je data. Šta ako je stan od ovog drugog? Ko? Nema veze što tu živi, a šta ako je stan od ovog drugog? Ništa, izađemo pa se obračunamo napolje. Ovo je svačije nebo, ne može to, možda... Loše mu je to, loše. Ja se sad bojim da ni nebo više nije svačije. Mislim da je tu Felix sad gotovo. Kad on zakupi čitav ovaj prostor iznad nas, ja mislim da to neće biti dobro.
Ima svuda da stoji Red Bull, jel? Da, ali zamisli sad ovako jutro, ljudi kreću na posao, ispratiš suprugu, odvezeš je li ona tebe, nije biljen, ljubim te, sreću, želim ti lijep dan, on završi tamo negdje i uglavnom se žene javljaju, žene su te koje angažuju ove ekipe, razumiješ, detektive i tako to, zato što žena namiriše, žena mora sve da zna, nije da namiriše, nego ona mora, ste vi naivni, ne umijete da prikrijete. Ona počne od prvog dana da sumnja, da sumnja u sve, da sumnja u svoju šerpu, da sumnja... Muškarci prave glavne greške, osnovne greške. U sve. Sad ću ti objasniti. 2, 3 ili 4 godine funkcioniše po jednom sistemu. Odjednom pravi nagle promjene. Onda počinje da se picani, počinje da se tušira svaki dan, počinje da izmišlja kako mu je produžen sastanak, da izmišlja sastanke, da izmišlja ovo putovanja, ne daj. I tu se odmah javlja alarm kod žene. I ona kreće u istragu. Ste naivni, to se ne radi tako, čovječ. Ne, nego treba da si vezan kući, jel? Ne, da si vezan, ali ne smiješ, oko noge i lancem taman do nagle promjene, ne smiješ. Do WC-a i nazad. Evo, evo sinoć priča, znači muž i žena žive u braku, super, sve imaju klince, on radi, ona radi, tako dalje, on je neki terenac, znaš, nije mu lako i tako dalje, i onda odjednom ona vidi promjene, počinje odjednom da ide u teretanu, mislim, odakle to interesovanje, počinje da se ponaša kao klinac, ide u seksi shopove. Pa dobro, to ima veze sa godinama, mislim kako stariš, ti si sve mlađi u glavi. Jeste, svaki dan godinama dolaziš kući u 9 i onda odjednom počneš dolaziš u 11, pa ne može, čovječ, tu nešto ne štima. I kreneš odmah da ti to provjeriš, šta tu, odakle to? I onda pozoveš Karamelu. Normalno, Karamela dođe i rasvjetli slučaj, čovječe. Neki rade na slučajima po 15 godina, Karamela to riješi za 22 minuta. A kad počne žena da se zadržava? Ne, pa žena kaže, ima i toga, ali mnogo manje. To nije istina. A znaš zašto? One znaju da skriju, čovječe. Znaju, umiju, bre, lisice su to. Ne, nego one to misle, ali muž ne zove Karamelu. Misliš? Ne. Pa dobro, boga mi ima i takvih slučajeva, ima. Ne, to sam propustio emisiju. Pa vidiš. Ko su tu, jesu plakali? Ne, tu uglavnom obezbeđenje odmah radi, nema tu fizički kontakt. Odmah dodaj maramice, nemoj čovječe. Jeste, šta ti je, prekini da plačeš, prebit ćemo. Evo sinoć recimo tip sa učenicom njegove supruge, ona je profesorka engleskog i sad njena učenica smuvala se s njenim mužem. I ona kaže, ovdje tu uletio njen otac, njena majka, znači opšti haos me nastao, čovječe, ti ne znaš kakva je to drama bila. Da, i sad zatekli su ih na licu mjesta, znači radila se radnja. Utro je. Ne, bilo ih 11 u kući, čovječe, to je bila opšta žurka. 11. I kaže ona, tati, ja tata učim, on kaže, sine, vidim da učiš, svaka ti čast. Što, svako mora da se umeša i pokvari. Ma to je strašno, čovječ. Onda je stigla i komšinica, pa onda njena sestra, pa to ne pitaj, bre, Karamela jedva izvuko živu glavu. Kako ga ne stigoše? Nisu mogli, ne da obezbiđenje, pa čuva se Karamela, ti je bio veće obezbiđenje nego Jelena Karleuša, čovječ. Koliko imaju? Imaju ona dvojica, ima kamerman. Pa ona dvojica kao četvorica običnih. On je što nosi mikrofon, on je što drži Karamelu, ovako sve ga drži, da ne padne, vade, možda ima Karamela. Sve ga drži. Pa stalno mu ide iza leđa i drži ga ovako, znaš, ne znam zašto je. Možda Karamela nema znaš, ono, nije mu dobar balans, vjerovatno, možda ga treba izbalansirati. 100%, pa kad se takim glupostima... Da ga dovedemo u servis, da mu uradimo reglažu. Na jedan špric. Ma da. Dobro. Ništa, pričat ćemo mi i dalje. 7 sati 58 minuta. Dobro jutro, ljudi. Može neka pjesmica? Može. Ovo da kaže, Marko, ti si naša karamelica. Ne, ti si brdo karamela i još jedan na vrhu. Bože, dragi, sa čime me porede jutro. A što ti fali, to ti je kompliment, pa nemoj tako. Ne.
Kaže, Sonja, ja sam dolazio mjesecima u 11 uveče, sad dolazim u 9. Ajde, neka me provali, mene ni karamela ne može u trag da uđe. Bravo ti ga, bravo. Nemoj da mi se junačiš tu, samo ništa. malu promenu napraviš, počneš ranije da dolaziš kući, tu je totalno spunjeno. Znači, nema pojma šta znaš. Da, slušaj. Kako dobar muž. Ali pazi, znaš, ima još jedna stvar. Kad ti ženi odjednom, pazi, ali to stvari dešava odjednom, to je vaša greška, što vi radite stvari odjednom, umjesto da radite povremeno, razumiješ, i onda ne može ništa tu da osjeti. Nego, recimo, i kad uradiš dobru stvar, opet ne valja, opet žena kaže, šta li si sad skrivio, čoveče? Šta god može da uradi, to nikad ne valja. Žena mu nikad neće reći, bravo, ovo, nego ti moraš posle nekog vremena da je opomeneš. Ali vas dve treba stalno držati na oku. Nikad nećeš da mi kažeš nešto fino. Nećeš, jeste. I onda joj dođeš odjednom sa poklonima ili izvedeš na večeru, na ručak ili uradiš nešto fino, pošalješ joj iznenada poruku, puno nekih emocija. I ona tu napravi cirkus i ti je više nikad nigde ne povedi. Ona se oduševi, ali upali se lampica i onda gledaj, šta li je uradio? Odmah sutradan ujutru kad ga isprati na posao, ona se skupi s prijateljicama i većaju o čemu se tu radi. Da, ili kaže, draga, danas imam sastanak negdje od 10 do 2 u firmi i ti uletiš, bre, dođeš u 12 i ne nađeš ga. A hoće da se pare donesu u kuću, sve hoće, jel? Hoće, a ne donosi oni pare sve, u tome je problem. Stalno izmišlja, te kazni oga šef, te odbili su mi za ovo, te odbili mi za ono, a pare idu na drugu stranu. Za sebe čovjek nešto da odvoji, majke. Za sebe da odvoji, za crne dane, jel? Umro bi od gladi da ne odvoja. Jao, sad si me toliko iznervirao da moram da pročitam E-Flash. E-Flash. Pregled najvažnijih dešavanja iz zemlje i svijeta. E-Flash. Predsjednik vlade Igor Lukšić i ministar vanjskih poslova i evropske integracije Nebojša Kaluđerović primili su juče u odvojenim posjetama ambasadorku Kipra u Crnoj Gori Navsiku Krousti. U svojoj najnovijoj ponudi Montenegro Airlines je ponudio niz promotivnih akcija za svoje putnike. Od 22. oktobra u ponudi će biti karte po specijalnoj promotivnoj tarifi od samo 165 evra. Intenzivan investicioni ciklus koji podrazumijeva gradnju 10 novih hotela počet će krajem tekuće ili početkom iduće godine, izjavio je sekretar za razvojne projekte Nebojša Popović. Svi nezaposleni sa fakultetskom diplomom koji nemaju radno iskustvo, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, od juče imaju mogućnost da konkurišu za program stručnog osposobljavanja. Rekonstrukcija poliklinike Kliničkog centra Crne Gore, koja je počela 9. maja, biće završena najkasnije do prve nedelje novembra, kazao je direktor Kliničkog centra Milan Mijović. Ako sve bude po planu, za 2 godine na Drini će prva biti sagrađena hidroelektrana Buk Bijela, najbliža Crnoj Gori sa 11,5 km dugom akumulacijom. Prema novom zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putima, koji će početi da se primjenjuje 2013. godine, kazne za prekršaj u saobraćaju biće drastično povećane u odnosu na dosadašnje. Predstava Konte Zanović u režiji Radmile Vojvodić najbolje je predstava u cjelini na Bijenalu Crnogorskog teatra po odluci žirija. Fudbalska reprezentacija Crne Gore upisala je veliku pobjedu u Kijevu. Gol odluke postigao je Damjanović u 45. minutu nakon asistencije Jovetića. Evropska atletska federacija na konvenciji na Malti profesoru Marku Ristiću, treneru atletskog kluba Tara i nacionalnom treneru za baskačke discipline u Crnogorskoj atletskoj federaciji, odlučila je da dodijeli nagradu Evropsku trenersku nagradu. Na nedavno održanom internacionalnom turniru u stolnom tenisu za kadeti i kadetkinje u Beogradu članovi Cetinskog Loćena Filip Radović i Nikša Vujanović osvojili su 2 medalje. Za predstojeće evropsko prvenstvo za rukometašice do sada je prodato 19.000 paketa ulaznica, saopštio je Rukometni savez Srbije. Brazilac Felipe Massa vozit će za Ferrari i sledeće sezone, pošto je produžio ugovor sa Scuderijom do kraja 2013. godine. Saobraća se mjestimično po mokrim i klizavim kolovozima, vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Vozačima se savjetuje pažljivija vožnja prilagođena uslovima na putu, kaže se u obavještenju Automota Saveza Crne Gore. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
Lovćeno osiguranje AD Infocentar Bar 030 317 319. Poslovnica Ulcinj 030 412 579. Lovćeno osiguranje, simbol vaše sigurnosti. Očima mi rekla da bi htjela da sam njen, jasno mi je dala znak, ali nade su se srušile za tren, jer nju čuva neko mnogo jak. Od udarca pao sam na pod i sve mi se ljulje kao brod, pitam se ko je opet lud, ko je lud. Sigurno je on kad udara ko slon, eto šta sam dobio za trud. Nije istina da ja sam njegova, još me imaš, ja sam tebi jedina. Koga ona loži se znam, na koži to osjećam, jer ruka je olovna, što je pala na mene i što sam sad, kao ranjeni lav, jesi me izdala. Koga ona loži se znam, na koži to osjećam, jer ruka je olovna, što je pala na mene i što sam sad, kao ranjeni lav, jesi me izdala. Od udarca pao sam na pod i sve mi se ljulje kao brod, pitam se ko je ovdje lud. Sigurno je on kad udara ko slon, eto šta sam dobio za trud. Nije istina da ja sam njegova, još me imaš, ja sam tebi jedina. Koga ona loži se znam, na koži to osjećam, jer ruka je olovna, što je pala na mene i što sam sad, kao ranjeni lav, jesi me izdala. Koga ona loži se znam, na koži to osjećam, jer ruka je olovna, što je pala na mene i što sam sad, kao ranjeni lav, jesi me izdala. Nije istina da ja sam njegova, još me imaš, ja sam tebi jedina. Koga ona loži se znam, na koži to osjećam, jer ruka je olovna, što je pala na mene i što sam sad, kao ranjeni lav, jesi me izdala. Koga ona loži se znam, na koži to osjećam, jer ruka je olovna, što je pala na mene i što sam sad, kao ranjeni lav, jesi me izdala. Koga ona loži se znam, na koži to osjećam. Miris benzina, mandarina, pismo na brisaču, tvoje stope na mom otiraču. Bacaš čini, ili mi se čini, negdje u zraku zamirišeš mi u polnom mraku. Jako, jako slabo srce zavodiš, sekund mi fali, sekund mali, zar ne vidiš? Jako, jako slabo srce zavodiš,
mali, za ne vidi. Noćno sunce, mjesec kao srce, biber na kolaču, tvoje stope na mom otiraču. Bacaš čini, ili mi se čini, negdje u zraku zamirišeš mi u polnom mraku. Jako, jako slabo srce zavodi, sekund mi fali, sekund mali, za ne vidi. Jako, jako slabo srce zavodi, sekund mi fali, sekund mali, za ne vidi. Miris benzina, mandarina, pismo na brisaču, tvoje stope na mom otiraču. Bacaš čini, ili mi se čini, negdje u zraku zamirišeš mi u polnom mraku. Jako, jako slabo srce zavodi, sekund mi fali, sekund mali, za ne vidi. Jako, jako slabo srce zavodi, sekund mi fali, sekund mali, za ne vidi. Jako, jako slabo srce zavodi, sekund mi fali, sekund mali, za ne vidiš. Jako, jako slabo srce zavodi, sekund mi fali, sekund mali, za ne vidiš. Mi smo najbolji taksi u ovom gradu. Odvozimo, dovozimo, razvozimo. Razvezite i mene. 19520 Hit taksi. Ili dođe do ženi ne treba, kao da kažem ti ja u lice sve, što god je da je. Borila sam se, da onda udarim šakom od stoja. Ili do jednoj ženi ne treba, kao da kažem ti ja u lice sve, što god je da je. Borila sam se. Bilo bi na svijetu sreće, bilo bi da me nema, da te nema. Ljubav pusti korijen, ali ponekad zemlju mijenja, zemlju mijenja. Jer ako ti još jedan put preko usta teške riječi prevališ, polomiš mi srce još, jednom neću ja sebe pitati, da li da udarim šakom od stoja, ili do jednoj ženi ne treba, da li da kažem ti ja u
Najbolji i najkvalitetniji namještaj. Anglijan bar. Stara škola, Meksiko. Jer ako ti još jedan put preko usta teške riječi prevališ, polomiš mi srce još jednom, neću ja sebe pitati da li da umeriš šakom mostom ja, ili do jednoj ženi ne treba, da li da kažem ti ja u lice sve što god je da je. Borila sam se da li da udarim šakom mostom ja, ili do jednoj ženi ne treba, da li da kažem ti ja u lice sve što god je da je. Borila sam se da li da udarim šakom mostom ja, ili do jednoj ženi ne treba, da li da kažem ti ja u lice sve što god je da je. Borila sam se da li da udarim šakom mostom ja, ili do jednoj ženi ne treba, da li da kažem ti ja u lice sve što god je da je. Borila sam se. Generalni sponsor programa Castellana. Telefoni 030-353-200 i 030-342-174. Castellana. Parampanta. Evo sunce, čovječe, evo sunce. Gdje? Tu je. Za čaška, jel? Da, ono samo malo viri, ali dobro, vidiš, tamo nešto sija, ja ne znam šta je, da nije ovo neka, jedno od ova 4 sunca što su otkrili. NLO. To ti je isto dobro, to sad što je to hit, čovječe Bože, svakih 7 dana neko vidi neku letilicu i odmah izbaci to na YouTube ili negdje i eto ga, popularan odmah. Pa da, vidi ovo što više gleda, meni je to sve odvratnije. Da. Molim te, ja ne preporučujem da ne držimo puno tu sliku tako, jer ja ću se zaljubiti. I to onda neće biti dobro. U njega. Mislim, toliko je sladak da stvarno pogled ne mogu da odvojim, ne mogu ni da trepćem. U ovaj komad plastike, jeste komad. Vidi, plastika, pazi, molim te, gledaj sad ovo. Vidi, ovako jedna moja drugarica izgleda. Jel da? Jel isti takav grudni koš ima? Malo veći. Malo veći. Da. Ovako, sve pričamo o tome i svakog dana čitamo te ova cura ili žena ugradila silikone, te ova uradila zadnjicu, te neko operisao jagodice, te neko naduo ove usne, Bože me ti sačuvaj i tako dalje. Međutim, evo muškarca koji je potpuno poludio. Gledajte, to strašno. Dragi. A dobro, on je srećan. Vočaj.
On je srećan. Daj da vidimo malo detalja, čovječa, da ga upoznamo, što si takav. Hajde, on je senzacija. 32 godine. Ne bi mu niko dao. Kukala mu majka. Majka mu možda i kukala i oplakala ga živog. Ili kuka još uvijeka. Čekaj da vidimo što kaže ovdje. Ajde. Senzacija, pa kako neće biti senzacija? Čekaj bre, ti si toliko u šoku, ajde, hoćeš nam otkriti detalje neke. Ja ne mogu da verujem. Pa vjeruj, bit će ti lakše, nemaš izbora. To je, u pitanju su rekorderi u plastičnim operacijama. A i to je neka nova disciplina, jel? Kaže Justin Jedilika. Dobro, Justin. Da, to mu je kao umetničko neko. Da, možda on neki rođe onom Justinu Bieberu. Iz New Yorka, odakle bi bio. Normalno, Amerika potpuno luda zemlja. Frikove imaju. Do sad je na operacije pokušavajući da popravi svoj izgled potrošio otprilike $100,000, pa normalno što bi na nešto drugo. Kako si to meko rekao? Kako si rekao $10? Pa 100,000, pa... $100,000 uložio u svoj izgled, treba mu čestitati na tome. Na tome? Jeste, zamisli ti čemu se on podvrgao. Možda mu treba ukrasti deo tela i prodati. A šta ako je? A šta ako je osigurao? Naprimer, osigurao je noge. Ne vjerujem da se toga setio sigurno. Ne znaš ti ništa. A u taj iznos je uključeno čak 90 raznih zahvata. Kako je ovo hrabar momak, a? Kako su se setili samo 90 zahvata. Da. Dobro, pazi, to je do sada 90. Vidio, on izgleda baš poput pravog živog Kena. Pa možete zamisliti koliko je to odvratno. A pogled na njegovo tijelo može da vas... Na njegovo telo može da vas zavara da sate provodi u teretani. A u stvari njegovi mišići su rezultat operacije, znači sve veštački. Ne bre, to je super, znači što da ideš, evo slušaj, trulež. Što da ideš u teretanu, da se tamo razlačiš, istežeš, preznojavaš, da imaš postavu mišića, te sve živo boli. Vidi, mišići su napravljeni od silikona. Normalno, pa to ti sad on je moderno. Naime ugradio nove grudne i trbušne mišiće, tricepse i bicepse, a sve je počelo od guze. Tu je najviše popravke trebalo, jel? I šta ti misliš o njemu? O njemu? Bala, baš ništa. Stvarno? Ne. Što si takav, bre, on je svjetska senzacija, a ti potpuno cool si na ovu priču. Ovo je sramota, šta nije, bre, što je sramota? To se, bre, tako u svijetu radi, sad što mi to ne radimo, ko nam je kriv. Sad bi trebali da ga upoznaju s onom Barbikom, ono isto što je uradila. Jeste, ima i ona. Jeste, pa ista Barbika, ima 100 godina. Ko to zna, bre, ajde. Čekaj da vidimo. Želeo je da njegova guza izgleda čvršće, pa je umjesto da se uhvati teretane odlučio da posjeti hirušku ordinaciju. Za usavršavanje samo tog dela tela bilo je potrebno 13 operacija za guzu. Samo da bi nju sredio. Pa dobro. Pa dobro, tu je vjerojatno najviše oštećenja bilo. I nedostataka. Dobro, ali što je baš toliko... Ko zna šta su mu radili sa guzom? Što se baš toliko bazirao na taj dio tijela kad se to ne vidi? Pa nećeš golog dupeta da ga svi gledaju. Možda ga je bolelo. Šta ga je boljelo? Guza. Od čega? Ne znam. Od onog... Čekaj, prijatelja sa slike. Dobro bre, Marko, pa nemoj sad, stvarno, aj budi realan, zar nije zgodan? Vidi ga. Pa zar nije zgodan? Je to on? Ne, to mu je dečko. To mu je, partner. Evo vidi, šta mu fali? Evo ljudi, možete i vi, odnosno ove curice. Ovo je horor, znači si stane ovakav čovjek ispred tebe. Obavezno morate pogledati, nađite Justina, kako smo rekli, Justin Jedlike iz New Yorka, da vidite, znači izvršio je, koliko beše Marko, 90 operacija. 90, samo 13 je bilo na guzi. Da, to je bre više nego jedan klinički centar što je uradio. Kaže, volim da se menjam, a što je operacija čudnija, to je bolje. Eto vidiš, on prosto pronašao je sebe, našao neko zanimanje, njemu je lijepo, on je srećan. Ko je nama kriv, bre, što je nama dosadno i što mi nemamo neku zanimaciju u životu? Na nosu je imao 5 operacija. 5 operacija, dobro, to je već okej. I još uvijek smatra da on nije savršen, pa normalno što više operacije to će biti... Ja predlažem još jedno 90.
malih ili većih korekcija. Ili sve to iz početka da počne. Jeste, možda da su vrati propusti na staro, već kad mu se sviđa to, znaš. Pa opet Jeste, da se opet podvrgne tome. On to super podnosi, on uživa u tome, njemu je lijepo. Kaže, on je blizu idealnom. Još samo malo. Dečko ima problema. Misliš? Ima. Koje prirode? Ali vidi, djelo je potpuno normalno, čovječ. Gdje djelo je normalno? Pa vidimo facu, ne djelo je ošte bolesno. Ovo? Jeste, vidi ga, vidi zamišljen, jedan pogled u daljinu. Napućena usta. Ba dobro, to sočino, brate, fino li je. Vidi, znaš zašto ima pogled ovakav? Zašto? Što nisu ni njegove oči. Viš kako je bezumljeno. A ja mislim da on u ovom trenutku razmišlja o novoj operaciji. Blago teleći pogled. On oči ne može ni da kontroliše. Nema, on je sladak, nemoj bre, pa sladak je, nema veze što sad ko zna bre da ima tu plastike ili nema, on izgleda super. Kako, vidi se da je plastika sve. Vidi se, a? Vidi. Na što li je on ličio pre ovih operacija? Vište, tu sliku nisu dali, vidiš. Ne. Možda... Ovo mu je najjače. Tamo je najjače, da, sam sebe i slike ispred ogledala. A to je sad moderno, znaš, što ljudi sad često rade. Moram ga maknuti od... Ništa, sad si nas razočarao skroz. Ode ovaj naš Justin. Ništa od njega. Koliko sati? Vidi ovu ženu što je trošila dnevno po 2 litra šampona i 21 sapun. Znaš kako je ona čista? Kako to moguće? Nama traje jedan sapun 15 dana. Na jedan šampon isto. Da. Pa dobro, ništa, pričat ćemo i o njoj. Malo ćemo o higijeni za koji minutić. Kolega, dobro jutro i vama još jednom, naravno, otvorite vaše prozorčiće, evo sunca, nek uđe malo finog svježeg vazduha i sunčevih zraka. Sad ćemo da mu napravimo promaju. Jeste, ja mislim da je to njemu itekako potrebno. Da. O da. Ali prije toga mogo bi za Justina. Ajde jednu za njega. Kad te dovati Justin. Ovog još malo pa savršenog tipa. Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže moj brale, taj je bio kvaran ko šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu da u životu nije igrao na dug. I svi se slažu kako danas nema takvih kao Boža Pup. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za lek. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, pa je živeo od kocke ceo vek. Ota je pratio karte ko da vidi kroz njih i uvek ladan ko špricer, uvek opasno tih. I samo kad tera maler on bi rekao stih. I svi još pamte reči koji maler tera Boža zvani Pup. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi ostali tropa. Kockar se krije i čuči u svakom od nas i čeka pravi čas. Jednom se karto s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupča od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan, probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 mrtav vladan Boža Pup. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Pup. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi ostali tropa. Kockar se krije i čuči u svakom od nas
i čeka pravi čas. Sa švalerske strane nije spadao u Tarzane, ali daleko od tog da je bio zec. Imao je neke tu i tamo, ali svi vrlo dobro znamo da kod žena igra neki peti kec. Ljubav je igra u kojoj često ne pali blef, srce se otvara teže nego najbolji sef. Imao je on svoje dame, karo, pik, herci, tref, i bio im je veran sve do sudnjeg dana, Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svetu ili je predao meč, pa s anđelima na vrh neba igra Raub Preferencija 1. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje. Pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa, i kocka se krije i čuči u svakom od nas. Sponzor malih oglasa, kliničko-biohemijska laboratorija Dr. Zinilović, ulica Jovana Tomaševića, broj 14, preko puta Crvene banke, Zlatiborske zgrade, 030-315-989. Vaša zdrava tajna, kliničko-biohemijska laboratorija Dr. Zinilović. Mali oglasi. Potreban profesionalni poslastičar u baru 069 069 098 069 069 098. Mali oglasi. Autocentru Stefan potreban radnik za rad u perionici 069 770 550 069 770 550. Mali oglasi. Vaše male oglase, reklamne poruke, obavještenje, želje i čestitke možete lično dostaviti u prostorije F Radio od 9 do 18 časova. Nalazimo se u sklopu Autocentra Stefan kod nadvožnjaka. Marketing služba 069 26 7696 i 030 315 350. Program F radija možete slušati na frekvenciji 87,6 MHz i putem interneta na adresi www.fradio.fm. Tu je tvoj dom, daleko su Istanbul
si mali tu na raskršu. Svi su pametni, svi šapuću. Ti ne vjeruj nikome na riječ, svaki korak sam moraš preć. Ti ne vjeruj nikome na riječ, svaki korak sam moraš preć. Furana lisa, sredinom furana lito, dolinom Bog te čuvati, pazi ljude pa šta bude, neka bude furana lisa, sredinom furana lito, dolinom Bog te čuvati, pazi ljude pa šta bude, neka bude pa šta bude, neka bude, pa šta bude, neka bude, pa šta bude, neka bude, pa šta bude, neka bude. Sad si mali tu na raskršu, svi su pametni, svi šapuću. Ti ne vjeruj nikome na riječ, svaki korak sam moraš preć. Ti ne vjeruj nikome na riječ, svaki korak sam moraš preć. Furana lisa, sredinom furana lito, dolinom Bog te čuvati, pazi ljude pa šta bude, neka bude furana lisa, sredinom furana lito, dolinom Bog te čuvati, pazi ljude pa šta bude, neka bude pa šta bude, neka bude, pa šta bude, neka bude, pa šta bude, neka bude, pa šta bude, neka bude. Fure mali, fure sam, fure sa sredinom, fure mali, fure sam, fure to dolinom, fure mali, fure sam, fure sa sredinom, fure mali, fure sam, fure to dolinom, fure mali, fure sam, fure sa sredinom, fure mali, fure sam, fure to dolinom, fure mali, fure sam, fure sa sredinom, fure mali, fure sam, fure to dolinom, fure mali, fure sam, fure sa sredinom, fure mali, fure sam, fure to dolinom, fure mali, fure sam, fure sa sredinom, fure mali, fure sam, fure to dolinom, fure mali, fure sam, fure sa sredinom, fure mali, fure sam, fure to dolinom, fure mali, fure sam, fure sa sredinom. Slijede reklame. 069267696 FM, siguran put do vašeg uspjeha. Uljepšajte životni i radni prostor namještajem firme Anglian Bar. Proizvodni program obuhvata vrata različitih modela, kuhinje svih dezena i stilova, sve vrste plakara, namještaj za spavaće i dječje sobe, razne garniture. Anglian Centar nudi sve najbolje za svoje kupce, od izbora materijala, idejnih rješenja do pristupačnih cijena. Poseban sektor uslužnog rezanja i kantovanja svih pločastih materijala. Čupnilo drvo, istina je. Dobrodošli. Anglian Centar, Stara škola Meksiko, Bar. 030 346 136. Sakan Sport u sportskom duhu širom Crne Gore. Bar, Udva, Herceg Novi, Igalo, Podgorica, Bijelopolje, Berane, 20 godina na samom vrhu sa najboljima. Nike, Adidas, Reebok, Kolmar, Bruđi, Asics. Aktuelno. Nova kolekcija jesen zima. U svim poslovnicama Sakan Sporta. Telefon 030 303 796. Sakan Sport, specijalna ponuda, specijalne cijene. Oprema za škole malog fudbala, košarke, tenisa, odbojke i rukometa. Telefon 030 303 796. Sakan Sport, dio tvog života.
Ritam koji te pokreće. F radio. Castellana u Poslanicama u baru nudi sve za vaš automobil. Akumulatore, baner i toplo, motorna ulja, Castrol, Total, Mobil, Elf, Selenia, Shell, Ford, kao i paletu i na ulje i maziva. Najbolje brendove pneumatika kao i felge renomiranih svjetskih proizvođača. A tu je i preko 60.000 artikala autodijelova. Bosch, Sachs, Ruvil, Textar, Meile, Ferodo i mnogi drugi brendovi za najbolju formu vašeg automobila. Telefon u Šošnju 030-353-200, Poslovnica kod škole Meksiko 030-342-174. Castellana u službi vašeg automobila. Brate, kupio sam nova kolica, ali neću da ih prljam i tako to, razumeš? Vozim se hit taksijem, ja sam gospodin čovjek, brate. A kako ja volim da se vozim ovim taksijem? Ja se vozim i kad ne trebam niđe da ide mene milina unutra i mera kao da sam u limuzinu. Ja imam momk i kad se mi sastajemo, Bog mi nikad ne kasnim jer me sve vozi hit taksi. Samo da me tata ne čuje. 19520 hit taksi, najbrži, najsigurniji, najudobniji. 19520. Lovđeno osiguranje je za svoje osiguranike i one koji to žele da budu otvorio infocentre gdje dobijate brzo, jednostavno i efikasno sve informacije o uslugama, ponude osiguranja i stručne savjete o osiguranju, a možete i zaključiti osiguranje i zakazati posjetu zastupnika. Bar 030 317 319. Metal Engineering, proizvodnja PVC i aluminijumske stolarije visokog kvaliteta izrađene od njemačkih profila po evropskim standardima. Uštedite vaš novac i energiju jer mi vam nudimo najbolji odnos cijene i kvaliteta. Možete nas kontaktirati na brojeve telefona 067 287 636 i 069 450 221 ili na website www.metaling.me. Za prozore dugog vijeka Metal Engineering. 87,6 Megaherca FM stereo. F radio. Radio sa dušom. Radio za dušu. Počinje nova sezona muzičkog takmičenja pjevača amatera. Misliš da znaš da pjevaš u organizaciji F radija. Novo takmičenje, nova uzbuđenja, druženja, lijepe iskustva. Prijavi se i prihvati izazov. Čekaju te izuzetne nagrade i mogućnost da ostvariš svoj san. Pokaži šta znaš i koliko si talentovan. Takmičenje pjevača amatera. Misliš da znaš da pjevaš? Kandidati mogu biti iz bilo kojeg grada Crne Gore. A ček, znači može Bijelo Polje, Podgorica, Nikšić, Ulcinj, Tivat, Herceg Novi, Berane, jel? Jeste, da, iz bilo kojeg grada. A čekaj, a ja sad kao Šveđanin, da li bi ja mogao da se prijavim? Ma može čovječe iz... A stani, a imam recimo isto i brata od tetke koji živi u Zimbabve i on pjeva kao Slavuj, a htio sam ga prijaviti, mogu li njega, mogu li? Ma može, slušaj me bre, može iz bilo koje zemlje iz regiona, može iz Evrope, može sa bilo koje kontinenta, shvataš. Čekaj bre da kažem kako mogu da nas kontaktiraju. Kontaktirajte nas putem sajta www.fradio.fm ili putem telefona 069 267696. Da li ti misliš da znaš da pjevaš? Za sve korisnike koji su izvršili registraciju i osiguranje vozila u Autocentru Stefan ostvaruju mogućnost od 50% popusta na sve ostale usluge. A sada ću vam ja reći nešto što sigurno nećete moći da zapamtite. Autocentar Stefan vrši pranje auta, vulkaniziranje, balansiranje, zamjenu ulja, reglaža trapa, sitne opravke, registracija vozila, osiguranje prevoda, izdavanje zelenih kartona, mogućnost plaćanja rate. Eto, jesam vam rekao da nećete moći da zapamtite. Ali evo vam broj telefona, pa pozovite i raspitajte se. 069-024-367 i 030-313-479. A ukoliko niste uspjeli da zapamtite ovaj broj, onda nas posjetite. Ulica JNA 13 kod Nadvožnjaka. Autocentar Stefan. 069 267696.
da ja znam s kim su provela noć. I još znam da to nije bilo sam, kad te skidao on. Ha, a nije on, to samo on, došao u tvoj stan. Ni prvi put, ni zadnji put, bila je četa takva za jedan dan. Zašto praviš to na od mene? Za tako nešto nema potrebe. On je cijele noći bio kraj tebe i gurao je tamo gdje ne smije. A znaju svi, majke mi, nikom nisam pričao. Pa šta i da jesam, ne bi mnogo lagao. Ne znaš ti, još manje ja, a doznat ćemo sve. Čija si i čije je to što nosiš ispod haline. Zašto praviš slona od mene? Kad tako nešto nema potrebe. Ne, 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 ne. On je cijele noći bio kraj tebe i morao je tamo gdje ne smije.
pošto mi lagano ulazimo u završnicu, ima nekih koji nisu u toku sa ovom našom jutarnjom pričom od 7 do 9 svakog radnog dana, pa da pojasnimo, neko me ostaje onako zbunjen. Ništa, mi dođemo ovdje da vas budimo. Jeste, znači to je naša jutarnja misija. Mi svakog jutra od ponedjeljka do petka dođemo ovdje u 7 sati i tu smo do 9 i pričamo priče. Pričamo. Ne ispričamo. Sve i svašta. Jeste, ne, tu reda nema. Nema nikakvog reda. Ali svake priče možeš da naučiš. Nekad smo i disciplinovani. Jeste, nekad smo fini. Toliko smo fini da ćemo sad pričati za kraj o higijeni. Da li si ti, Marko, oprao ruke jutros? Jesam. Da li si ti, Marko, oprao kosu jutros? Yes. Dobro. Da li si ti, Marko, oprao noge jutros? No. Nisi stigao, dobro, nema veze. Sinoć bilo pred spavanje, znaš. A ti pred spavanje pereš noge? Komplet, pa jutros nisam stigao, ljudi moji. Nisi stigao, jel da? Pa kako, pa kad bi trebao da ustanem? 4,5, ja sam ti lijepo rekla, u 4,5... Ne, ja fino kažem, ponovit ću još jedno. Mi moramo vikendom da radimo, to nek ti bude jasno. Izgubiš mi se, čovječe, poremetite subote i nedelj. Eto, vidiš. Kad budem pravo, ljudi će u gradu osjetiti da pritisak opada. Noge. Noge. Jer to mora dobro da se opere. Dobro. Činjenica je da muškarci vole čiste i uredne žene. Da. Znači... Ima li šta ljepše nego kad žena lijepo miriše? To samo Cigi ne odgovara. Ko? Kao u vicu. Dobro, Cigo, kad je dobio stan, kad su došli novinari da ga intervjuišu, pa su rekli, Cigo, kako se osjećaš sada? Sad se ne osjećam, sad se kupam. Tako, ali nije mu bilo po volji. Ne bre, ja mislim, Cigo, što se tiče ovih režija, komunalija, najmanje za vodu daje. Ali dobro. Sad, ja mislim da ovu ženu bi voljeli mnogi da imaju pored sebe, ovako jednu čistunicu. Ne bi volio. Ona miriše. Šta će mi žena koja će provodi čitav dan u kupatilu? Pa u kupatilu tu možeš sve da obaviš s njom. Kad ti zatreba nešto žena. Ne mogu da stignem kada na svaki minut pere ruke. Maki, 2 kupatila. I onda fino jedno samo za nju i ne čekaš red ujutro kao Simić kad kasni na posao. Pa to mi ti govorim, šta će mi takva žena? Kako bre, šta će takva žena? Pa zamisli bre kako ona čista i uredna. Pa šta ima veze? Evo, u pitanju je Julia Abdul iz Malezije, jedna strašna žena. Koja super strašna žena. Ona provodi do 5 sati ispod tuša i pere kosu 25 puta dnevno i tako radi punih 20 godina. Zamisli, čovječe, zamisli to. Potpuno poludela. Zamisli kako ona miriš. Potpuno poludela. Vidi kako je slatko. Jesam, Žarko, jesam, molim da nemoj mi sad tu priču, ali da pomirišeš. Pogledaj ruke, nešto to ne bi joj... Ne, Đuba, ne mogu, ja nisam Julia Abdul, ne mogu 16 puta dnevno. 2 puta dnevno je sasvim dovoljno. Kome, njoj? Nemoj bre, tako, nemoj. Može to da bude čisto koliko hoćeš, pogledaj na što to liči. Ona izgleda super. Znači, evo samo da kažem da je ova žena radila u laboratoriji kao tehničarka gdje je često prenosila uzorke urina, stolice i krvi na HIV testiranje i onda je tu stekla tu naviku da mora nekoliko puta pere ruke, što je u redu, pozdravljamo to, tako treba stalno često treba prati ruke. Treba to u školi nas još uči. Tako finim poslom. Jesi, pa i da se ne baviš, evo gledaj sad kad dođemo kući šta treba prvo da uradimo? Oprati noge. Dobro, može da se krene i od nogu pa na gore, nema veze. A ti tako tuširaš, kreneš od nogu pa... Jeste. Otprilike negdje od sredine krenem pa dole, gore, dole. Super. Samo ljudi, ipak je ova žena malo pretjerala zato što je morala da se obrati čak i za pomoć organizaciji za mentalne bolesti koja je naravno pomogla,
a međutim nije baš ispoštovala proceduru i terapije, nešto je počela da preskače, pa se opet vratila na staro i opet je počela da se tako riba i četka po nekoliko sati. To je dobro što je priznala to sebi da nije baš čista. Jeste, priznala je. U stvari da nije toliko čista. Jer nešto se ne može da poveća ovo. Nešto se ne može oprati. Da, tako je crni obraz, jeste ne pere ni voda ni sapun, ne znam bre to. Ne zna ništa. A vidi kako je garava, vidi kako je glibava. Prvo pođe na fuj. Što bre, fuj, reš pečena. Znači priznaš to i onda se obratiš prvo prijatelj te uputi kod psihijatra, znači pomoć potražiš. Tačno. Danas sve rešavaš, svaki problem, znači... Jer da je ovako nastavila, ko zna danas u svetu nestašica sapuna bi bila, jel? Da, jeste. I šampona i tako toga. Dobro. Pazi, ja poznajem jednog čiku, znaš, on se ne rukuje s nikim. Jel? Ne, on i kad dođe ovako ponekad u goste, on uzme čašu i ne dotiče uopšte usnama, znaš, ništa. Kad opere ruke, nema to peške, on to samo ovako malo protrese i tako dalje. Znači, ne vodi računa, u nikakav kontakt ne dolazi sa nikim. Ja mislim da bi njemu tako dobro legla ova, po znacima navoda, ova Đulija, ona je čista i jedna, mislim, čisto da čistije ne može biti. Ajde, ja se razumijem, ali tako? Yes. Dobro, super. Čekaj. Ozbiljno. Evo vidiš, jedan zanimljiv podatak smo dobili. To je iz nekih drugih razloga. Ko zna zašto je to bilo tako? Evo, dobili smo informaciju, Žare nam kaže da je i Tito imao nešto slično, je li on isto imao obsesiju po pitanju ovih stvari? Obsesivan je bio, znači to, nije se kaže ošte rukovao sa nikim, samo isključivo... Samo sa drugim predsjednicima. I to sa rukavicama. I to isključivo bijeli. I za to postoji razlog i objašnjenje. Zašto ih je nosio? Pa dobro. Znači, ljudi, ovako se održava higijena, a neko mi. Jesmo li negdje skoro isto čitali da što se manje kupa, što je valjda zdravije i sve si lepši. Ko beše Julia Roberts i koja beše se ono ne umiva zbog lepote? Ima neka što, da, koja sve što ne umiva. Da, pa pazi onog isto tamo nekog, iz nekog plemena Boga pitao, dakle isto 38 godina, mislim da nije se kupao pravo kosu, ništa i to, navikla se porodica na njega. Pametno, uštediš vodu, uštediš sapun. I zdravo živiš, samo fali. I zdravo živiš i sve si lepši i lepši. Tako, i uštediš bre u ovoj teškoj situaciji, teškim vremenima kad se nema bre za ništa, uštediš, ne misliš za hemiju koliko para dajemo. Ajde, znači od danas neće se kupamo, viš? Ne, jednom nedeljno. Misliš? Ma jednom. Jednom nedeljno, i to nedeljom. Nemoj da kvarimo tradiciju. Taj sapun i šampa. Halo, misli ko je to ušteda? Pa ja ti kažem, moramo budemo ekonomični. Neće nikada vodi račun o tome ako nećemo mi. Dobro, ljudi, sad operite ruke ako hoćete. Što ste nas razbudili. Mi stvarno moramo da idemo sad da peremo ruke. 2 minute do 9 bio ovo crnogorski uranak za, koji reči ti da je datum? 17, jel? 17. Siguran ti, jes? 100% 17. Nisi pogriješio nešto? Ne. Ajde provjeri ti to. 17. Dobro, danas će biti sunce, bit će lijepo vrijeme, pa eto, da se budete malo bolje i ljepše osjećali nego ovih prethodnih dana, ova kiša nas je smorila stvarno, sad je krajnje vrijeme da se razvedri, razbistri. Svako dobro, prijatan i uspješan dan i čujemo se sutra sa nekim novim pričama, pametovanjem i tako dalje. Da. Ostanite dobro. Ostanite u zdravlju i veselju. U ZF radio. Da. Ovdje smo ljudi, prijatno. Ćao. I munje sevajte, nek poplave nas kiše, izgubila sam sve, kad došao je da mi samo kaže da je kraj. Kako da se sjaju moje oči opet vrati, nema para
Nisam znala da se snovi tako lako struže. Gromovi udrite, ja ne plašim se više. I munje sevajte, nek poplave nas kiše. Izgubila sam sve, kad došao je da mi samo kaže da je kraj. Gromovi udrite, ja ne plašim se više. I munje sevajte,